pagsasao at ikinakurapay kat saan nga iso tituben, iti pa nakagunod iti anyaman nga rapa. Noan niya ti kukwa ni Pedro kat iso ti kukwa ni Pedro. Di mo tagikwaen ti di mo kukwa. Saan ka nagbalin nga agom? Be honest. Agbutan ka iti Diyos. Agserbi ka kinkwan. Noan niya ti mulam, isungat ti apitin. Papagayam na imbag nga orasyo amin na sangapada. Ti Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Isagot mi kada kayo ti may sa apakasalitaan. Ti ababa nga pelikula apakaitampukan ti pakasalitaan ni Cazandra Labandera. Ti best letter of the month of January. Ti Dear Manong Nemy, the movie. Ni Cazandra Labandera ket may sa Bisayana. Naikamang daytoy ditoy ILOCANO. Isu nga madlaw Amerikatan nga agsaw iti Iloco. Nasapa anabalo. May salaeng alabandera. Adaan iti kakaiso ng anak nga isu daytoy ni Rogin. Papagayam, irugi tayo daytoy nga pakasaritaan ababa nga pelikula iti pakasaritaan ni Cazandra. Idi ta nakapagturpusen ni Rogin iti high school. Ken. Nanang! Ada ako nang. Agmano ako nang. Kasyaan nakakumani apo Diyos, anak. Nang, nagkuy kami kini Jessica anapan iti eskwela apagbasaan mi iti kolehiyo. Ingmakton agin marol na bigat. Sorry, anak. Tadi ka kabailan apagbasain. Anya? Awan, ti maited ko apagbayad mo. Yung pagribba nga yung timang pabasa kanya. Wen, nyam anya nga rod ti mabalin ko, ket labandera aklaeng. Kasano nga rodin ti arapaap ko, nanang? Sorry, anak ko. Yung kayat ko tagbasa, nanang. Kayat ko, unay. Rogin! Papanam! Agsubri ka toy! Napagurak jay anak ko. Di na ko maawatan. Takasano ko mapagbasak. Indinto tamanulati. Kit-kitay nga aglablaba. Pagribing at agpaiso akas na inana. Di magpabasakin ko na. Yung uray nga tango iarado ti bagi iti trabaho. Jaklat di kabailan apagbasain. Diyos ko, silawan niyo kumati panunod ti anak ko. Kasano araditan ti masakbayan. Kasano po ay matumpal ko ti arapaap ko. Naging tutad din ang kabailanan ko pagbabasaan iti college. Nakasamat labandera lang inunan ko. Kagkang runaan ti amin. Nabayag anak tayong datang ko. Hanggang ko ti makapagbasa iti kolehiyo. Kahit ko nagbaliw nurse. Kahit ko ano pintas tutik di ang ikininganan ko. Kahit ko asan itag na nain kit labandera lang ininganan ko. Sa dino nga taitan, ti ayan ti anak ko. Di pa'y nga taagawid. Kung akit maawatan na, ti kinarigat mi. Kung akit maawatan na, nga agmay-may saap, nga awan ti kabadangak. Amang ted kingkwana, itinarangnyag amasakbayan. No kumangamin, ta si bibiyag paila, day di kanor nga asawa, nga ama ti anak ko. Saan ko maakastoy ita, titrigat mi. Kanor, apay ngami. Anasapa na kami, apinanawan, iti anak ta. Apay ngamin kanor.
malam ni tita. Kastamit king ka, Jessica. Ni Rogin, tita. Iso nga rod ti parikot ko. Tadimit lang sa mang peten. Nagkuyog kami itay, tita. Wen, nyem itay ibaga, adyak kabailan apagbasain, nagtalaw mitten, Nagpaano, tita? paabagatan. Inak sa pulin, tita. Rogin! 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 Ay! Rogin! 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 Anak ko, em! Hindi. Masolusyonan ka lang. Masolusyonan. Diba nagado? Ilang plano ta? Ito nagyag ta? Diba? Kaya may pa. Hinanong ko ito ng ibang Adanak. Suportaan ka. Promise na tibagbagi ka din. Diba nga naman nga tabi? Gusto. Adot mga ayat ka. Ingkalikagong nga rod ni Rogin, iti makasapol, iti trabaho na. Malaksin, iti pa nagservis na, kari kini mayat, nga nagpa-manicure, ka nagpa-pedicure kan kuwana. Intultuloy met ni Cazandra, iti pa nagbalin na Labandera. Ngayon sakbay papagayam ngayon tayo patpatuloy, intay man na pagyamanan, dagiti sumaganad, nga nayat unang sponsors, iti dayto nga ababa, a pelikula. Agaman tayo karagiti sumaganan. Agaman tayo kada Roland and Seni Ruiz Ostiano of Canada, Julian and Tinang Ostiano of Canada, Mario and Bibe Santiago of California, Josie Bautista of Hawaii, Ingrid Carino of Hawaii, Chita Ruiz of Hawaii, Ray and Naida Gamiao of Hawaii, Andy and Len Lakar of Hawaii, Elena Sonko of Hawaii, Leonida Estepona of Hawaii, Dumel and Elmi Garcia of California, Edita Sablay of Hawaii, Odi and Emma Pascual of Hawaii, Mary Ann Rapacondudang of Hong Kong, Rosie Padilla of Hong Kong, Lito and Tina Ruiz of Hawaii, Joko and Pasita Collado of Hawaii, Anne-Murray Agunoy of Hawaii, Gina Javier of Hawaii, Mila Nelson of Oregon, USA, Florencia Asio Tagabilia of Hawaii, Erlinda Rosete of California, Sita Delia Mateo Garcia of Australia, Cesar Pablo Baclig of Santa Teresita, Cagayan, Herman Bautista Natividad of California, Matda Yolanda Kalumpit of Hawaii, Juicy Natividad Acido of Hawaii, Romeo and Nena Kakal of Hawaii, Rixie of California, Rodelia Sahunya of California, Kastamatan kada Wilson and Maida May Gawiran of California. Kastamatan kini Rosita Ibuska iti Vancouver, Canada. Kadagiti aming sponsors iti dato nga bubang pelikula. Maraming salamat po. Inako nanang, Papa nam anak. inak yan da Jessica. Ado tay gur oray sa jing serbisak.
Sorry anak, Apay manin nang. tadi ka mapagbasa. Maawatan kayo, nanang. De bale, na dun to trabaho. Agurnungak. Ket no makaurnungak, agbasak ton. Ingna ko nang. Agan-anad ka anak! Adakon, be! Saan nga bali, friend? Nga muna na nga graduate iti college. Agayim tan tulat ta. Ay, slaawan tinamnamak pa'y Jessica. Anya? O lila ako ni ti ama. Kila bandera laing hinanang ko. Sumrek ka iti trabaho. Ana nga ruti, trabaho agur-uray kanya ka high school graduate laing. Isirek na kanto ni papang ko. Gastoy aklatan. Dimpo kawin tinamnamang friend. Ay, Laglagi pemtay kunada. Han nga tubing iti kinakurapay. Iti panakagunod iti arapaap. kasano ko ma? Di ka man pukawan tinamnama. Agtalek ka. Iti panakabalin ti Diyos. Numalpas ka, asin iti sumarunod? Aduda. Adu pa'y ti umay. Isu alala ingem, ken alistuam, tapnon adu ti makwartaam. Ni dagitadan. Ay, agdanan! Wow, may ka magpadalos! Sorry anak, Nanang, akong ti pagdanagan nyo. Maawatan kayo. Ingkay tuloy ti aglutan tamangan tanton. Naktuman nagsapal ti trabaho na bigat nanang. naklagdiit ag sukat. Tagisunton makalutuak, mangantanton anak. Diyos ko, agyaman kami kadagito'y atarahon. Kat bendisyon mo kuman, kat iso timangted kada kami itipigsa nga agserbigan ka. Tarabayan na kan kuma iti agnanayon. Amin dagito'y kat kidawan mo. In Jesus' name, Amen.
Ay, parang gay man eh. Hindi ka ano nga tao makapagsida kami met itinaimas. Barang no dyan to napintas sa trabaho. Agor no nga katap na din tumit la. Pagbasak. Kasi iti kariken ka idi friend. At tulungan na ka ni Papa. Sumrek ka sales lady. Sales lady? Kayim ni Papa di aking kuko ti department store di mall. Mall? Wow, mall! Wen, anya ti amom. Baka no adda makasalpat ken ka nga baknan ket asawain na ka. Asin ko mga arti mga kanya abak na. Katanap mata na pintas. Napintas ka, friend! Kaano nang araw niya mga rugi si ka Jessica? Monday. Ngam gumatang ka ti ko. Tanakot kay ngaglako. Agyaman nak. Ida naman takin papa mo ti panagyaman ko ah. Inakaro din ah. Dati mo. Inakaro din ah. Galalwag ka! Galalwag ka, friend! Pagmano ako man nanang. Kaawang pa ng Diyos, anak. Good Diyos nanang. Adanton ti trabaho kay Tanulones. Ano nga trabaho, anak? Sales lady J Mall. Iso nga ba am datoy. Ta isot usarik yung Tanulones. Itan, anak? Ilipas yung pwede agupin ata. Inkanto labaan data. Syakton ti agluton. Dati, isang mati kararag ko na na. Anong ibig mong sabihin, anak? Nanginalakad di dati nanang. Anya? Adanton, pagbasa ko nanang. Anak! Han maagumintehan mo kukwa! Nanang, Ulitek, anak! Haang kaagbali na agom!
Sing-sing ko ng friend. Wen, nagyan ti bulsa, ginatang ko Coat. Anya klase a sing-sing. Ada pa to na. Nagpintas. Nanginalakad ni DJ friend. Bakamit no gangan yung laeng. Saan, friend? Nanggatangam J coat. Ti ukay-ukay. Sa Jamet lang tinlalaka. Gangan yung friend. Saan? Tunay, friend. Ipakitam ti alehero. Alahero. Dagiti agal alaha. Ti Jewelry siya. Anya nga ti plano, ilakom. Wen, nanginalaki DJ. Noong panis DJ pagbasa. Saging ka makagraduara. Oh, wow. Anya nga ti ko na ni nanang mo. Di ka baling nga agong kung nanakit di. Saan mo nga isubli? Pang subyak nga ron. Ti ukay-ukay. Anya? Hawan ka diti pagilasinan na no sinaking kukwa. Awan met. Kitain nga na imbag friend. Baka da nakaikurit na nagad ikin kukwa. Mabait laing friend, tayo na kaya ba ni Papa? Ika, mabaing nakasamot ang makisama kayong kuha na friend. Amo ni Papa ti amin. Sige nga ron. Inlawlawagan ni Jessica kanya. Inrekomendar ka nga agtrabaho iti department store ti gayem ko. Ngam saan ka mat patuloy. Sorry din. It's okay. Gapo iti sing-sing saan ka di? When garod dito kat, basta pula karod ti advise you. Anya nga minti naramid mo ha. Napanak JJ Jewelry Shop dito. Kat, Kahit na kano agad ng 50,000 pesos dito. 50,000? When dito. Tapanggap mo ka di nga ilako? Apay adi ka sumungbat. Kaya sa pula kami ti kwarta rito. Rogen iha, ti 50,000 agpatinggalaang iti 50,000. No naibos mo, awanan. Tito. Sigun kini Jessica, ti kung ni nanang mo, kat isublim. Kung nanakanupay, adi mo tagikwaan di saan mo ako kwa. Be honest. Yang hati aramitik dito. I-post mo iti social media, agpatulong ka kini Jessica, kat usaran nyo di account na. When dito. Di account ni Jessica ti usaran nyo, ngam CP number mo, ti ibagayo at tawagan da. Kasanon dito. Nada dito mawag nga ibagada nga kukwada. At da pagilasinan no asino ti pudno nga akin ko kwait sing-sing san ka di? When dito ada dito. No at da tumawag kang ka, katibagan ako kwa na ti sing-sing, damagam no anya tinaikit-ikit iti sing-sing. No saan na nga ibaga, saan na ako pa? Agyaman nak dito. Katas na arti obrami kini Jessica. Kat aramidin nyo itan. Jessica iha. Ready to pose in friend. Okay, tipong sumuro na friend. Dahil tayo mapanin. Tanya nga tang ruti sumuro na ano kasama. Sigurado lakit di nga globat ta sipin friend. Kaputi ado nga tawag. Nga ta. Mapanin! Mapanin! Ada.
Aya! Hello! Ano ang pangilasinan niyo ita? Wow! Ang magkayam! Nanyalaki dito gito yun. Sige, bye-bye! Storbo! Ana! Sino ito iya? Kat! Ang nga no, niya tinay-katikat ti jay sing-singita. Hamad kayam, ang kayo tumutawag no niya mo. Walan, storbo kayo. Kasta, ada palangkin ka tay sing-sing friend? Ada, ngam nabayagan niya awang titimaw kanya nangibaga ako kuwan ti sing-sing. Kasta nung nga din na umalata ti mang claim? Ilakok to. Uy! Laglagi pem. Adot nagrigrigatak kadita sing-sing. Uy, kanak tumamot ti barata! Andang ka talaga. Hello? Hello? Is this Miss Regine Ballesteros Labandera? Yes, ma'am. Who's this? Oh, I'm Mila de la Cruz from San Diego, California, USA. Ala, baka may busa ng 8 English. Oh, don't worry. Di makialak dita Ilocos. Kadi? Anya tayo may tulong ko, ma'am? Kabakasyonak dita Pilipinas, dita Ilocos. Tamay ko alaan ta sing-sing ko. Anya? Ada akon ti airport. Baka numalem, maminsan nga aldaw, ket ada akon dita. Amo ka di, ma'am, no? Anya tayo na ikit-ikit sing-sing? Amok ngem. Ibagak ton ada ka mismo dita. Sige, ma'am Mila. Orahin ka nga rod. Okay, bye. Apay manin, anak. Tsaka mo, nagunyas na ito eh. Wano ba news? Agsagana tayo, nanang. Andan ang may mga laitising-sing. Good. Adan to nga tarawan niya itad na, nanang. Tay napateg, nakaaramid ka tinaimbag. Katnuin lakok ko, ma. Saan ka masayangan, anak? Dapat idakdakkel tegor oray aso papakti pa ng isubli. Tama! Sapay ko, mananang. Sapay ko, ma. Da Cazandra kini Regine ti nangidaw-dawat iti Diyos asape kuma taglupos kuman ti biyagda. Ituloy tayo nga ron nga buyain dito nga pelikula papagayam. Kasta, dagling? One friend. Kat, amo na lakid tinuan niya tinaikit-ikit iti sing-sing. Nga ta. Baka adaitan ijay Manila. Nagkapon na ngamin. San Diego, California. Ay, wow! Nga madanga ta itad na ken ka reward. Jak amula, friend. Inton bigat. Ket adanton ditoy. Idaw dawat ko, friend. Asapay ko matada so papak iti panang sublim iti sing-sing. Sige nga ro din, friend. Tulungak ni nanang nga agisaganan. Bye! Sige, bye!
Good morning! I'm Mira de la Cruz from California. Hello, ma'am. Good morning to. Si Kani Rogin, Yes po. Isumot ni Jenny nanang ko. Dumanon kayo, ma'am. Dispensarin nyo laing itinanong mo abalay ni. it's okay. Mabait laeng, kada mapangkwalaen ije compartment ko. Kada laeng, masarabo yo, kada kayo. Amo kadakkel, ti maitulong na kada kayo. Daytoy apasarabok kada kayo. Nagyamon kami kan ka, ma'am. Tita, kulam latan. Nanang! Amayo manalaan kit na yung nadagsan! Cazandra Labandera. Tita, dumanan kayo. May kapay lang dito'y nanang. Napateg-unay kanyak ti singsing. Tita, maibagam ka din noon niya itinaikit-ikit iti singsing? Corazon forever. Corazon tinagan day di mama. Day nga singsing, di imo na nga regalo, day di papa, kaday di mama. Nga impatawid met ni mama kanyak. Tita? Nga ipatawid kunto met, di kakaisuna a babae nga anak ko. Mabait laing tita, tayo nakalaan ti singsing. Mabait laing, ma'am. Ilang mga saganang merienda. Ay, kastaman met gaya, ti kasasaat, ti pinagbiagda, kaasi daman pa'y. Ngayon baglaket din na nagsubli dahito yung asingsing. Kasano nga naalam dahito yung asingsing iha? Naalan ni nanang ko iti bulsa ti ko taginata ko iti okay tita. Kunak tupay. Isa na kami na nakadanan dahito asingsing dito yung Pilipinas tita. Nagalusak dahil di ginatang mo akot iha. Aramid dyan katulong mi. Namunan amadimi akasapulan, ited na meten kadagiti adda ukay-ukay na. Adi naman laki na odyabol sa tikot sa kubay na nga intad tita. Ket syakmet, no apay ket di ngamin na naibulsak dahito nga singsing. Iti nagalusak nga kot. Ag
Ang merienda tayo pa tita. Yeah, I miss this balangkoy. Lugyan tayo nga, Ruden. Masaludsod ko man kayong kaiha. Apay di ka nag-interest ka na ito nga singsing. Imi nga minagalit tita. Timang itagi ko ti saan mi ako kwa. Very good! Nakapatpatag unay kanyak da ito asingsing. Sa anak ko man naggastos ngay may diti Pilipinas no saan nga napateg. Nangina tita? Saan nga di jay kinangina na? No diket jay kinapateg na. Ita, da kayo nga gina, timang ibaga, na anyat kayat yu nga reward. Saanin tita? Saan nga mabalin nga saanen? Kasapulan nyo saan kadi? Kaya't ko kumawrot di makapagturbos ti college tita. Itad ko amin ti magastos mo. Ingganat makapagturpos ka, ken makapagtrabaho ka. Agpaiso tita. Yap! Yes! Mangupen ka ti bank account mo. Isan mo kanya kay account number mo, kay jay to amin nga i-deposit ko, iti amin nga kasapulan nyo. Thank you tita. Agyaman kami king kakabsat. Saan lang nga data? At dapat gayam ipasarabo king karujin. Thank you tita. Thank you tita. Thank you so much tita. Wow! Nakaburo sa cellphone ko. Goodbye, goodbye. Yes. Saan la data? Amin nga magastos, tibay sa apanakulen, ken napinta sa balay. Ket ited ko. Wow, tita. Ket si kakabsat, kayat mo nga maddaan ti laundry shop? Nanang, agbaling ka kano ang manager ti laundry shop. Manager? Labandera met laing nanang. Yan, sikat ti manager. Kaya ko ang kabsat. Nanyating karik kada kayo, ited kunto amin nga supapak iti pinagsubli iti daytoy asingsing. Thank you so much, tita. Kaspak pa kauna, mangalak ka dito, iti pang open mo ti bang account mo. Awate mo. Ninanong ko pinangawag, tita. Agyaman kami kabsat. Thank you talaga, tita. Thank you so much. Ay, apo! Hangkay nga nga agsangit, Baka may isurot na kumet nga agsangit.
isardin yun ag sangit, baka may buyoga. Sa anak karod nga agbaybayag. Kaputa damangururay kanyak. Ah, sige tita. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye tita! Naglupos nga ron tibiyag dagiti agina a Cazandra ken Rugin. Nakay parakderda iti maysa a natalged ken napintas a balay a kumpleto iti alikamenda. Nakapagturpos met ni Rugin iti kolehyo ken addaanen ti napintas ken natalged nga trabaho. Ilinto tani Cazandra ket maysan nga manager iti Cazandra's laundry shop. Ket kastauna iti panagyamanda ta pinatgan Apo Dios dagiti araraw da nga simmaliwanwanen tibiyagda. Ket dagitoy nga gina, nagbalindamet ama nagtulong, kadagiti at kasapulan iti tulong. Dito nga ron papagayam ti pagkasaritaan ni Cazandra Labandera, the best letter of the month of January, iti Dear Manong Nemy Damumi. Diyos unay tagina kada kayo amin asangapada.